Bu MLA jong Kamausaram constituency uba Olan Sing Suin haka arp santrik unaitung arjar arpusau ulasam ya kiskim haka wat kabaar ya kabalatip kum ka SRWP scheme arjar arpulai arpusau na kabenta ka lauba zone kabadon khat artli kishnong ya kini kiskim layo bansam ha multi facility center lauba East Kasils district ha kajingidon lang kumba shispa lai penrungut kiba yo pediang ya ka chat pisa bemar arpo hajar tengka kabakot sya ka arpo nyolak arpo hajar AA bat kumju ro layo ro ban IT ya kitien sop yeng sya ki prapu artli ki long yeng na ka mang pisa ka ba khat riulak tengka AA uba soin haba keren hagani kasngi ula keren syai sya ki pajba kumba pila ayanga ya ka jingjap nganam penle ranya pi ki pajba ngan penkup buram ya pi ki pajba ka buram kamdei ka junga bat kabor kamsong hanga marway hanrei kadei jong ki pajba jong ka constituency baro kawai ki wedi ki nongkren ki lapan pawi ki jing sngaungu yau MLA kathain umlale kababhatam na ka benta ki pajba ha kaba ulasam ya ki MLA scheme ha bashit habashai hakmat ki pajba ha kaba hagni ki snam baladep judon bala banle kum bale uba Olan Sing Suin nalor uba Olan Sing Suin layo jingkren ru na president youth wing jong kalau ba zone uba R Ribbon uba Marshall Nongsi president youth wing South Semper zone but now Dr. PN Nada harangkat kwedi ki riu ramba jong kathain lauba lawa ba ka ne har ni jona 4 jio snoro 4 jio bau MLA ko mau suram unsam ya skim habasai habasit akmat pajba bat uroro breu bolong transparent bagiong bombure ragai higro kam tipha te nagile no kisnong lajir yaki breu babiantam banyo yakane skim kana ngesan kiwei bomyo kinsayo terpater isnan di basawang kadai kam badintong kadai ditang ngisam mai latrai ribut lagi kamro bawi lale undok kami ngabun jela kene kopor insia tuhi bapi mai hangi ya kene bawi lale na bunta jungi kum ke mengersan ngikumen habawa mane jungi prima kalau bagi sorong ini iyo mensir karena kibri ya ro mane jungi kum prima boleh ba ngiru isku sarang basusngan nangit biru kinong kasyang tidak yang kita kajut ke sengaw omday mengayo skim mga akmel namarba ikular ibaw MLA jungi ulang-ulang hapon election hilaw urlang sisa mentarasi nasnaw ulang BPI kapting bujur tawag jungi ulang lesa yang ay kapag day na bertato ay kapting bujur kapag kam jo parti hagale kazon lauba ngabaku presiden lalu pasang ya kan election gile tristom mereka bersama long kibri long pabaro berpecat berom yau MLA juli ba hari pe wajab raslan kami kedua ku kali jalan le kedua kau habis lain atau bijik sup yang bijik subun kumisik ba undi ba suhun ba fisuhun pe abot ngale ekonono ngasuk na ele jong ba ngale hai nomor ba pile bhai koi wat di ee nai bai dan kata kali terus ko pe te to ni ya ikne gelati bangal ong ya bi rurama baro ya li ka jinga nanti kim dan bijik bakla lada don kim dan bijik bakla haje jangan what are the thing what suri opinion tu dengan yang bijing bakal kaji yang dia nomor ubriu ndalos habo yang dulu yang bijing bakal unang dan bijing bakal ustad bijing bakal telah dadun kena bijing tu nak kaji dia subah kan kilane but lada bila mana jimu di bijing yang di kami ni kerja ni jisabri bakal kami tengah jalan ni baru kelidar ni sih kelihatan pernah alone nama apa dia marwing apa nggak kata-kata masuk I am not alone kumarwai mereka jasa you are not alone ngamlong
kalau rengkat ba ngam semua maroi ya semua jono tang kawe di semua jangan tiba bun di bakal aja itu kai di tuna jangan mata dan iba pun ngam yo sip habangan pun dari itu cek apa don nego dan keren we are lebih baik keren we lai sound di kita sound ki biskol pelayanan ki programnya hadir ba film jawab ngalalai lekha ngabun kama ngalalur lekha ngabun ba teng apa nong kat mo pun kan sisip teng adon sekretariat Afghanistan adon kamera juga bisa kat ba kum pingan sim kamlo maksudnya dan kata-kata wala adon di emergency ngolong ada message teks yang aku WhatsApp lalu ada bidding nomor padan ke kerteng mobile dengan semua ada message Ngeri yau no pelakunya sisin badan ke kerteng I will nganum dia kat tempat call pakai itu gitu ki nomor pesawat dan banyak ngatia hadu wala jebab ya gitu kimis call teleponnya tangba di gondol ke kerteng mobile dia ada bidon kono ka kikam tiba long emergency ki ambulans long alai ki nomor ini leader baro don kino ki jingjau ki ambulans don kam alai ki leader baro alai ki ba te primary unit ko kinji ni ba de hok shao yo te college mun ye ji ki primary unit ba village ki nong yo mata ki ba de hok shao yo kumba pilaya ngai ko bor iki nong tri kam lejong haman no isnong ru ngal aya ko bor opile ko gam teng bopal don bopan skim nga nang isnong bo pero ngong teng presiden lan sekretari umai skim lan nga ngong ka skim ngal aya pile ka romon te yo ni presiden sekretari la nang isimo e ka skim yin ka la kablo ngong kata ka de spirit kata de mensim ko bopi dan pi nang elang pinong ba nang ma apa ye goi te tinata haka ligajiya nanti mendai tengah nega nara esa dulu pi ngapa pun imat ke katin ngelatih duna ada si hajar ban ngelat lepsa hang ne halba tang ki beli siri pengidon pengin ai ki syek kata kan ono siswa arundai tang siswa arundai mo tang nega so tengila ai haka arpo hajar maroi ko syek dan mulai kata kitin jombro koi konstitusi kila koi dari hajatan lah sebab orang kita yo bertanda tak mengerti kepa ketuk jadi jing ai ini kai kepa ketuk dan kepa ai dan dia habang ayo ya phone ngak kedua saya gitu ya kita kampung Krishna berper ngom ba ai ya kamon lai doi jom kino yo ta jin da kamon lai doi jom ni ko ai ai ni kam ni wat jum bor kikwa da kapisa bantu kwaya ka tung tepau kikwa da kapisa bantu penhe ka tung sesat le kikwa da kate ya kai ko kikwa kinong yang ambil kila perlu ni kata tinggal kerpat Indonesia mah makanya kita kesin mana ngakai konsumsi dia kesin ba ada jin yang ini no yonda habang jin no yonda ngakerpan ba kinil kilo primary ni semua mending mendokor meeting pada nakaliang kisama kinong ilang nakaliang sama kinong ilang nakaliang ikethe kinong ilang nakaliang diraba yashong pakata mundai manle ta nakaliang diraba mundai manle ta nakaliang yi sama yashong yang pakat jit in bade hoknya bejulong junga kumbe hagajien ti junga namar ba kelara ena hakapuro kelara ena hakaket kum kapuro malale ban peni ko dak poro ni reverse ko yang apa de hagi por di persoalan ngan persiang manusia kan bangayo paskin ngala ayo supaya sibun lagi skim bofer lada kadai naga ngado skim bok pemerintah ke boda area nampak dia dengan dokter kau itu skim kuba imat mentang layo nilai orang Indonesia bro naga di bef mayo musiblo entar sekolah tam itu ngalale terpang di sekolah kijin dolbar ki sekolah ngalale terpang kan nggak sampai gitu ki area juga mahap apa boda area nama harga boda area lah dari yo skim boda area ingin sampai pada isno bahap apa boda area bergidan bok kono tiba kampang di bahap apa SPB area yo sipo di boda area SPB dia gitu orang ibu di pada SPB ki
kibom kiba juyo na SB ni hapit pa ko isnong kibom kobar na SB ni pait na duay ko skip ndre ya ka skip bale kapati simet kadi mo ya iswa sa akin klem da pait kiba hapa po borda ya na kiba hapa po SB ni klem da pait ya de kijam ki pagyan kumong isang tagisek ndre kidon kisnong ki baga ngam suma lehi dalabe ngala IT kinong yalam bajong ngala ai bor kinong yalam bajong bapin samhi bisek hal kisnong da khot ye kinong yo ta ha meeting bat sapa yang ada kadur pa yang ada video bat kilale tik yang kolok sama ngasuhun yang di kabu katre kam bama iba kekam kolok kaba apapun hunya nomor nadu siwa ngalong ba ayang ay bijing jok ngan nembu ya fi hagajing lerai haba fi dor banga ngako penting le me kaburo ya fi kumo fil ayang ay kaburo kata ko ti banga perkhat kumo fil ayang ay kaburo ngan don burom ngan fi na kata kata wal ay bor fi bopin sim ne ko banga hak banjir ikin nong yok mata na skim ko banga kadon tan hapo ka system pang maka haji siya komplong Dr. Femane mata kasi ngadam committee ni silo kabaki emale baki bersih di bentan committee pasal ni tengal ya tren yo sekretari menin ba kal komplong yang apa pep kari program ko bakrao ko bak koridor hak macam ni tengal ada message hak grup cuma perti pengamla undang program apa lah konstitusi dan nakatakan khay namar lada undai mapi ko Kristen yang bapa yang kabor ngan namlong pe dei mapi di belai kabor ngakan ngawai kan ba kaburong ko bangan kadon mata dei mapi ba ya badai ko konsan ne kadai ka jikku khu bre trakran ye hien ti kaba ngamla persiu liang ye pi ba kani kadai tang kaburong ko bangai kabdi ko siu liang lano ngamla masih uliang ini ya kai ke burung burung lain